Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa hudzi ilaiki bijid'i nahlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Betuan nana dunu nabuana koromaina teppanari seddena Maryam aganan reni Maryam nasauna lufuna enrenge dekkanaritu. Nalalo no tau sugi marajai maroa manifakian nama sorode cimmaniri tanga mapakariyorio maniri tujuh mata. Nalapasan niri tu susunna Nabi Isa nagilit tanga itau sugi na inapanam milodon rifong Allah Ta'ala makada. Fuang ajala lohamu pancajia pada to saroto sugi na takaboro temalamoy na takalufa ripuan na inapasillalo to kasiyasye masafe manifakian na masaroja maniri tanga mapakabaci maniri tujuh mata. Nalapasasiri tu susunna Nabi Isa nagili tanga ito kasiyasye na inapanamil lodong rifong Allah Ta'ala makadae puang pancajilaloa pada to saro fakir matunai nama sefaringaran narifuana. Na inapasina pulay Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gawang rirapa ulun na naiya furana rirapa rewasipai mempadariam mula purana engkaye na di napindare kuai rosewa na kazanan Nabita sallallahu alaihi wasallam ni gatore kuai roe Jibril nakadana Jibrilu iya narore kuai ro apolerium mamu pada mawar alena pasilen nerengi sempajali mawetue makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni gini kita udena sempajang de tetutawan afun nairia selengengi makadatofi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man taraka salata amidan au muta'ammidan uzibat finnari samanuna hukba. Ni gini kita tetangi sempajang ginagaw na kata iyari ganapa katangi calay rilalana karuwa fulona fariyama. Wal hukbatu samanuna sanatan wassanatu samanuna syahra. Na iya tasi paria mairi akhir arwa fulona taunna na iya tasi taung eri akhir arwa fulona ulenna wa syahr zamanuna yawman wal yawma zamanuna sa'ata was sa'atun alfu min awamid dunya. Na iya tasyulang eri akhira arwa fulona asona. Na iya tasyeso eri akhira arwa fulona janna. Na iya tasyajang eri akhira pada itana sisembuhay taun na taulino. Na inapasina pulay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gawawang na ang kay riolo na si sunnet cari-cari andengeri munrinna na inapal rilampa menanro pada to sari lelun na unta safet donge andrenge bembe na andrenya juga jumat duri nan retonia juzakumnye pada to hari makkadan nafong Allah Ta'ala rilalen na akoram marajai. Inna syajarata zakumi ta'amul azimi kalmuhli yagli fil butuni kagayil hamim. Betuan nama jepu ajud zakumingi andre name metto medasai nama sarofai pada to safai na minyak syaitue naredi narilalan na babuana pada to saredi na uwai pelai nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gasita ureko wairo Jibril.
Nakadana Jibrilu iya nariku wairwa wadena pasilena rengisakana waramparana menanruna de are hanari kau bawan rifong Allahu Ta'ala sikalice pada to sehari makadan nafong Allahu Ta'ala rilalena koram marajai. Inna Allah la yadlimu an-nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Majappu fong Allah Ta'ala dena gau bawang niatan na sewa-sewa kiat gau bawang yalena seripot tangir itu. Makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungka asat turungi 72 patan ro. Sedi patan ro lauri kafir sarani sendi patan ro lauri kapere Yahudi 70 patan ro lauri tau temma pacing sekena waramparanna. Maka dato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riuki riasan nababanna surugai makadai uki na temmakul mutamari surugai maseket lalu elimanna. Enrenge tau temmakacing sekena waramparanna enrenge tau deena jagai watakalena enrenge li sebola na koromairi harange. Maka dato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi tau kajing wisekena waramparanna nasabacan ningatin naritu. Riang oli dan nirilalan nalangi memulangi makada iya naroto malaboy mabere riang oli ratorilalan nalangi maduai makada iya naroto malaboy liman riang oli ratorilalan nalangi matelue makada iya naroto mada cengeri alena anrengeri waramparan riang oli ratorilalan nalangi mapai makada iya narotau makasih wengeri puan nari yang oleh rateri lalan nalangi malimai makada iya narotau diterima ilaun nari puan nari yang oleh rateri lalan nalangi maanange makada iya narotau riali tutui waramparan nari tasien rengeri futanange riang oleh rateri lalan nalangi mafitue makada iya narotau ria dampe ngedosa namalin ruman nesa. Maka datoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi tau temma pacis sekena waramparan nari yang oli rengiri lalan nalangi mamulangi makada iya narato maseke lalu elimanna riang oli ratari lalan nalangi maduai makada iya narato ricacai gauna riang oli ratari lalan nalangi matelue makada iya narato sukara akeng iwatakalena anrengi waramparan nari yang oli ratari lalan nalangi mapa makada iya naratau madarakai rifuanna riang oli ratari lalan nalangi malimai makada iya naratau de inaritarima illauna riang oli ratari lalan nalangi maanange makada iya naratau de nariali tutui waramparan naritasien rengeri putanange riang oli ratari lalan nalangi mafitue makada iya narato de nariti adam pengedosa namalin ruman nasa. Maka dato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi tau riweren rifong Allahu Ta'ala waramparang nadena pasuwe sekena waramparan nari papada padai nigi tau riwering rifong Allahu Ta'ala waramparan nadena pasui sekena waramparan nari papada padai waramparan nari asokia maula balwe si mata pito kiwirituri asokia aga narima kuana narona wajina si material itu tuyamanan na warampara tasibawa watakaleta nasabari pasu nasakena pada to hari turi Makkah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassinu amwalakum bidzakati wada'u maradakum bisadaqat. Fada ali tutui waramparamu menang nasabah fasidaka addu zakata abdanikum qala la ilaha illallah betuanna pasilanna rangi sekena watakale menang nasabah kalimah la ilaha illallah
na ina pasina folay nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maega wawang fada ang karyolo na siya tarajuku manasu na mawangi siya tarotujuku mamata na makebong na jaji na nanrejuku mamatay na makebong na tatangi juku manasu na mawangi na kadana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalara pengang aga sireku wairo Jibril nakadana Jibrilu iyanay akalara pangana orawane foleri ummamu angkeri sesena makun rehalala na makasinnalurum popole makun rei majanay wai siya beninggang kama subuh-subunna dan niya makun rei makede empelai lakain na halala na makasinnalurum mala orawane maja na wai siya bening ang sibawagang kama subuh-subunna makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diniri menang apa ngadingi apa majepu apa ngadingi punayan na pacala telur lino telu tori akhira na iya telu eri lino sewani ri kurangi dalen nama duan nari ala ibarakana dalen nama telu nari sulurangi baban nada cenge nari timpa kengi baban najae na iya telu eri akhira matanga ifong Allah Ta'ala na sabatanga fakke geli maduan nari lotongi wirufana nari suro na wawapacalangi calairitu matelu nari rantai na sabarante api na ina pasiri suro malaikai pakui mata na wali-wali na sabapaku api pada to sama kita na burone lauri makun reharangi na sabacina Enrenge makita na makun raya lauri burane harange na ina pasiri sio liman na wali-wali na sabab pasio api pada to sama karawa na burane lauri makun raya harange na ina pasiri sio aje na sabab pasio api pada to sa joka-joka na burane lauri makun raya harange maka datoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi burani makita lauri makun rai harange iya rega makun rai makita lauri burani harange nasabat cinna risuke mati batu matanna nari pasulai wibara api maka datoi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi mapangadi si semenam padamu yang kana mabeni harga dena benir sedena pangadina ripatokon ni mati foleri kuburun nama belam-belang masaro lupu masaro dekan agau teri-teri masaro ini nawa masaro loto maniru pannanan niya liman nariasi orang giri cokon nana sabab pasio api maka dato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi burane mewai si popangadi makun rayang kailaken na halak nama kesing majepuri pasipulungan ni mati pacalan na umae iya manen nari tawaduan na koritu na ina panari calla burane makun raya na ina pasiri suro malaikat tunungan besi nari sopa kengi tekatawan nalaturi timun naritu nakadana malaikai furan itu mupana dinginnya macinam penalino murasan itu manenu ngefamalen nari akhira maka datoi Nabi sallallahu alaihi wasallam na iya riwatum men rekuri langi kuwita ni papangadiari lalenara na kairi lalena urunga tembaga macika nang kairi lalena urunga ngemaega makun rai maega urane nari yurun namanan rosi bawa ulai anrenge bali fenge fetikalae na pada mangikim mana to nari katawan namanan roto mapangadi na pada mari mau mana to na taweri lanarana kana sabak kebon namanan ropa pangadi na jaji na malari solo uai batai anrenge na naifo leri katawan namanan ro na ina pasiri suro malaikai gatung weluan nari tengah narana
kana pada mangoli ni papangading makada puade na engkau pangadi aga nari kafu na timun na menanro nari fakada ada nalanro ale na saba elo ule na Allah Ta'ala pada to sehari makada na fong Allah Ta'ala rilalen na koram marajai. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Na iya riyasori kafuna natimun naman nandro makada dan iliman na wali-wali ritu makada fuang iya nakarawai makunrai harangi anrangi burani harangi namete to na aje na wali-wali sabi ritu makada iya na joka-joka lauri bola na makunrai harangi anrangi burani harangi aga na fomanan ni iya nagaw purana angka nakareso irilino. Maka dato pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam polei mati anan Arya biang ngiri indon na punai sadda masro raja pada to sagutu mati para riwayat kiyama betuan na makun rema biang ngengianan nari watu matampu nari lino na fole na ananai makatan niliman na indon na ina panamakada fuang utanai wi indoku aga sabana nabi yang anaku tanana fomaraje makada ela cila kamagi muabiang yana mumonro murilinoe na tenre na alena tomabiang yana nagang kama colo-colon na uwaye afifu leri matana na kerana masaro raja pada to sagutu na ina panari suro malaikai buang iri bubun na afie na iya lamun na bubung ede misangi kira-kira inang kenari ralenar na kajahannam toma biang ngengyanan nari pasibawai ulai enrenge bali fengi petika leri urapan na menandro. Na ina pasina polai Nabi sallallahu alaihi wasallam aiga makun rairi rante ulun na nasabar rante api na ina panariun na sabab pakun api na kadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kasih taureku airo Jibril na kadana Jibrilu iya naro makun repanoe natan niya elo nalagkain na enrengi makun remapitangengi ure naritau tasitina jaimi teri bicaran na syariae na ina pasina polai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ega borane mega to makun reritiri kisumpan na tembaga rian curu rede na kadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gasi taureku airo Jibril na kadana Jibrilu iya naro tau tuna ingi fakeren renge miskingi en renge tofan ritai en renge tau de na surowangi anana mangaji akorang matuntu padis ngepatuju na ina pasina polai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maiga cara ngeri lalenge dese watolalo sangadinana sampai amuiritu na kadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kasih taureku airo Jibril na kadana Jibrilu iya narotau pagorae fillo lange monro narilino iya naruntu iya nalana karena temitau narifung Allah Ta'ala pada to sari makkanan nafung Allah Ta'ala rilalana koram marajai wala taqudu bikulli siratin tu'idun betuan na ajamu tu dari tungkari tengah nalalengemu pakata tau itawe betuan na ajamu inna wajatomu agau bawang risai samu menang maka dato si Nabi sallallahu alaihi wasallam padai taui hai ko taui agau bawange karena majepu naritu agau bawange petang ngi mati so kiamat nanni amida toi Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaton nangeri salo darai si matari rempa kibatu agana kada Nabi sallallahu alaihi wasallam maklara pangaga iya Jibril na kadana Jibrilu iya na ya klara pangan napakan reribai anrenge jenne uange kuwai na napin rengi uan na nariwa lebih
Kuwai to pa pada na fugau na pisang kang ifong Allah Ta'ala turu pada to hari Makkah dan hari lalana koram marajai. Innamal bayu mislur riba wa hallallahu bayu wa harramar riba batuanna. Majappu mabalusan rupa-rupa riway na halala kang ifong Allah Ta'ala mabalu na harangang iribay ritu Makkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni gini kita manrajan ne uang mau ni sisam menang di petang ini atin narifong Allah Ta'ala si pagang kagang ka petang enrenge deto nari tarima amalat naritu. Na ina pasina pulay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gaburani anrangi makun rema pasifulung aju na dena na ulet tiwi na tilitambay mo paritu. Nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gasitaw kuwairo Jibril. Nakadana Jibrilu iyan ay tawfulayri umamu ang keri sese apunan na tawedina na uleti winasri matatambay mo paritu angkan narito aday to maigay inran na nadina wajah inran riyolo na malasirita ulainge. Na inapasina pulay Nabi sallallahu alaihi wasallam ay gawawan risapa-sapa iwe na rigonci-gonci lilala na sabak gonci koro mayapi na iya riwatu furana na rigonci si paimang nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gasitore kuwairo Jibril. Nakadana Jibrilu iya narik kuwairo toma pangajaran yang ngijay toma pangajana ummamu pada nafuada yan ude na padupai betuan naritu. Taurialai arung anrenge kali anrenge ima kate bilala na surowangi de cenge na tetangi riale naritu. Pada to sari Makkah nafung Allah Ta'ala rilalena koram marajai. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Betuan na musuruang yang itaweri da cenge mutatangi hari alemu na iya ika baca kita iya kiade kalemu maka dato si Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'ing wa kullu ra'ing mas'ulu anir ra'iyah. Tungka iko menafak kampi manang na iya tungka pak kampi eri utanai mati wiritori ampirin naritu. Nasi komu malalan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na takori taimpai mun hari sewai tomatan pari seseaton na Makkah Muhammad tajeng nga utanai ko nakadana Nabi tani gaya roe Jibril. Nakadana Jibrilu iya naro pangobina Yahudi bene majapui komu bali mancaji Yahudi manangi umakmu. Tajang utanay ko na de arehana bali winakana si Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gasirek ko ayro Jibril. Nakadana Jibrilu iya naro pangobina sarani benenge majapu mubali majapu mancaji sarani manangi umakmu Muhammad. Betuan naritu maboko eri mamunaina pasina folay Nabi sallallahu alaihi wasallam mae gawawang na iya kanukun na tembaga masarotarang pada nakaro kang ngirufan na anrang arona nakadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ga iya roe Jibril. Nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gare kuwairo Jibril nakadana Jibrilu iya narik kuwairo pada manrengi juku na tawena sabana fawiri munrin naman nandro situru eri Makkah fong Allah Ta'ala rilalena koram marajai. Wala tajassasu wala yaktab badukum bada yuhibbu ahadukum an yakula lahma ahihi maitan faqarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Betuan na aja musiamu ngamu menang aja temu si fau rimun rimu menang saisamu menang risaisan na anai loris salah sewamu menang mandra juku si aja selena rigau engkana bake.
napasin rupa-rupa pong Allah Ta'ala tauman rebake nareko si pau-pau rimun ritawe pada ito ya pong Allah Ta'ala majepu pong Allah Ta'ala maraja Adam peng nama raja akamase maka dato si Nabi sallallahu alaihi wasallam ia manan nasalang ngeri pada nasalang harang ngeri pasudarana anreng ngeri pau-pau rimun rin na cacana anreng ngeri ala waram para naritu na inapasina polay Nabi sallallahu alaihi wasallam may gagalempung Mae gagalampung macik na suna sapi marajay poler ilalan na galampunge aga na maelo na mutama fayman na de na ule mutama rion ron na nakada na nabitani gasitawre kuwairo Jibril nakada na Jibril wakalara pangan na to poleri umamu makada aday na sabada da maraja na ina panasasakang ale na de na ule palisu ikoritu batuan na iya naritu tau matan readae nade na ule padu pa iya regatau purai matin jari sesena fong Allah Ta'ala nade na palepei na mate na inapasina polay Nabi sallallahu alaihi wasallam sewa saloria sange wadi aga na yung kalinga na nasadda masoro kasin na masoro nyamar yung kalinga masoro wangin na masoro nyamang riyemau nakadana Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa gasireko wairo Jibril nakadana Jibrilu iya narosaddan na surga darul qarar anrenge surga darus salam na iya surga darus salam iya naritu ulawam mutiara anrenge saddan na surga jannatul ma'wa na iya surga jannatul ma'wa iya naritu sabru jadma kudara anrenge saddan na surga jannatul khuldi na iya surga jannatul khuldi iya naritu ulawat tasa anrenge saddan na surga jannatul naim na iya surga jannatul naim iya naritu salaka mamesang anrenge saddan na surga jannatul firdaus na iya surga jannatul firdaus iya naritu lawata separato saulawa purairi sepuri anrenge saddan na surga adni na iya surga adni iya naritu lawa mutiara ulawang ngintam masarofuti makita panritan na wahabatoryo na fong Allah Ta'ala majapuna pancaji wifong Allah Ta'ala surugay na iya sakana paday lang iya na tanay na iya lampi na surugay de misang isang adin na fong Allah Ta'ala na ang kairi turi baban na surugay salo malari na iya batu-batu na saloy para mata batu eja na ang kairi turi lalan na surugay aju kajung masaro cawe buwan na aritu iya naritu aju kajung ngeri lalan na surugam manroria saifon na ang renge urat na monroria waitake na si bawa buwan na aritu aga na loro ni ale na tungka tasse detake laurion ron na tasse wei tori lalas suruga namanya menanam petori lalas suruga buana ju kajunge yayan na cinaiwe nang kai toril na ju kajunge baine masyarakat sikoramai anawi jaderi na pancajiwi Allah Ta'ala menan rupole rita jange na iya walang ulina na wijadiri padaiha para mata koe na iya ponco pakitan na wijadiri de na tangalori lain na lakay na detonang katoke seri makkadan na fong Allah Ta'ala rilalan na koram marajay lam yatmishunna insun kablahum wala jan betuan na nareko na baratam itungka baine naman nan raman lolongin ibikiri fulanae na iya tungka tasaway anawi jadiri pun na ibitu pulo pakiyang na iya ringan na pakiyan na masrori ngapihan na iya wilwa silampai ritubue na iya kasina na wijadiri ritahaju kufute na rilalan na bukun na pule risaliwan na ulina na rekori tangaya na wijadiri pada to manihata na
puteri lalengacing kacing putuna. Na iya simpulon na anawijadir ya recce para matain tanca meropero wero maniri tanga mapakarioryo maniri tujuh mata. Na iya wangin na anawijadir ya masrawangi pihak na iya kasaturian rengi kafuru barusen rengi ambarae. Na iya tungketan sewai suruga pun na iwi arwa babam pulawang ripamiringi para mata sakak rupa. Nariyuki nariyasan na baban na iya naritu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na iya baban na mamulangi baban na ito sinin na nabiri suroy. Anrenge sinin na syahiday anrenge to malaboy na iya baban maduay baban na ito paksoku engi tahyana. Anrenge jene na anrenge sempajana. Na iya babam matelue baban na ito kaciengi sakana waram parana na tutuy watak kalena anrenge lisobala koro mairi harange. Na iya babam mapai baban na ito masroang ngida cengi to mapisang kang ngijae. Na iya babam malimay baban na ito pasong ngicinay nafsun na koro mairi harange. Na iya babam maanangi baban na haji marajay anrangi haji bay chue. Na iya babam mapitue baban na pamusu para sabele. Na iya babam maroay baban na topak kafon jengengi matan na ligau harang na fugau-gau madeceng. Na pideceng isinin na siajin na nakasiwiang ito duway pajajian na wikali manasya sosiwani. Awak ni gini kita kasih wiang kita dua perjanjian naripain cepulani dalenan rengya sugirana maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni gini kita udah kasih wiang kita dua perjanjian nari kurangi fulani dalenan rengya sugirana maka datoi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na iya tau kasiwiang yang itau dua perjanjian nama sero lebih na iya pakasiwia 70 tahun na. Dai napasim mengkalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sadama patah sel-selengan rangi sadama patah kini mapa katau tau masaro raja maniri yang kalinga rangi mimau tai Nabi sallallahu alaihi wasallam bau masaro kebung masaro jamaniri yang mau. Nakarana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kasih tau rekuairo Jibril. Nakadana Jibrilu iya narosaddan narana ka jahannam. Na iya rana ka jahannam onron nai salam medosai nareko lepeni dosana masuniritu. Anrange saddan narana ka thakar na iya rana ka thakar onron nai ka peres saranie. Anrange saddan narana ka loda na iya rana ka loda onron na ka pere Yahudi. Anrange saddan narana ka saira onron nai ka pere Majusi. Anrange saddan narana ka hutma. Anrange saddan narana ka jahim. Na iya rana ka jahim onron nai ka peres sompai barahala anrange saddan narana ka hawiya. Mapa katau tau mapa tak kering mapa kere pulu mani mengkali ngair itu. Aga nama suro sitina jenari tungkat tau we manini riwirana kena sabat tundung ripas suruange. Yang rengi anini ripa pesangkai pada tosari maka dan nafongallahu ta'ala rilalan akoram marajai. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijara. Betuan na esinin na wa matapaya kata orang iwatak kalemunan niyang menangan rengeli sebelah memenan ripa mulat tepupu naranakai na iya ranaka hawi ya onron na to munafe na iya rasange to munafe apa itan ratan ranari turi makkadan na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafik arba'atun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada halafa wa idza tumina hana wa idza khasama fajar. Na iya tan rana to munafe apa itu sewa nareko mapoi mabelei maduan nareko map janci wina pasi sale jancina
Matalun nari parinuangi macekoi mapara nareko mapange wangi matanroi. Maka daipong Allah Ta'ala rilalana koram marajai. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Betuan nama jepu tahu na piai kuing mondor di lapi na kami na Maria wa naranakai. Maka datoi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhanin fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani minan nar. Betuan nani gini punai dua rupa rilinong katai punar ya sorry mon ridua lila foleria pie. Aganan nanungan namalalan Nabi sallallahu alaihi wasallam namarna fi baital muqaddas. Nalani Jibril rante ulawan na borai na siyorang ngirian lirin na baital muqaddas na inapanamuttaman Nabi sallallahu alaihi wasallam rilalan na baital muqaddas masampajaduan rekasi bawa Jibril. Na iya riwatu purana nama sempajam mamakko ni cinampa nama ratakap po nabi may gaya ganaban na Jibrilu na inapanakama na pada teton na nabi may gaya makatukatura pada maelori mangi aganala ni Jibrilu liman na nabi sallallahu alaihi wasallam. Natiwi lauriolo na imangi nabi may gaya na iya purana na masumpajam mangoli ni Jibrilu makadaloro ni maya denengin na olay Muhammad menrat ilangi pitu susungil laturi ara segangkan na to pahadratul kudasiyah. Aga nalau na malaikai malaya denenge rilalan na surga firdaus. Na iya denenge salaka memesang. Na iya araun nasyalla alla ula wassalaka. Na iya na denenge ribelo-belo ifora mata sakarupa. De tau misengi sipa-sipa iritua kesingan na. Aga naloro ni malaikai denenge alama sia-sia malaikai makatan ningi kuritu denenge. Na iya denenge mai inyi maniri tanga-tanga mapakario-rio maniri tujuh mata. Dari painren na Nabi sallallahu alaihi wasallam rilebonna batwena kadana Jibril tatonna Muhammad tainre rilangie na tatonna Nabi sallallahu alaihi wasallam rilebonna batwena maramacue batwe natarakam men remaelo macue Nabi sallallahu alaihi wasallam.